إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نحن في الفصل الثمانين. نحن في الفصل الثمانين في الصفحة التاسعة والتسعين pada muka surat 99 في الصفحة التاسعة والتسعين من الدرس الثامن daripada pelajaran yang ke-8 من الكتاب الخامس daripada buku yang kelima. اليوم نحن نجيب السؤال الثامن. Kita jawab soalan yang ke-8. Istabdilil kalimatil hamra'a, gantikan al-kalimatil hamra'a, kalimah yang berwarna merah, bil kalimati al-muannathati, dengan kalimah muannath. Maktubin nas maratan ukhra, lepas tu tulis nas ini maratan ukhra fi dafatirikum, di buku latihan insyaallah. Fanahnu insyaallah nahnu naqra, kita baca nas ini, wa nahnu nughayyir, kita tukar nam Sa'id wa Ali kepada Hajar, atau mungkin kepada Salma wa Salwa. Nam Salma wa Salwa. Salma al-ukhtu al-kabira, huna al-ukhtu al-kabira, wa Salwa al-ukhtu as-saghira. Maknanya kakak dan adik perempuan. Fanaqra insyaallah as-sanatu ad-dirasiyatu al-jadidatu. Tahun pembelajaran yang baru. Salma wa Salwa ukhtani. Salma wa Salwa ukhtani. Huma istayqazata. Al-an nahnu nughayyir, kita tukar istayqaza kepada istayqazata. Limadha? Lianna ad-dhamir al-an huma li al-muannath. Huma bimakna Salma wa Salwa istayqazata qabla adhani salatil fajri. Mereka bangkit sebelum daripada salat azan salat fajar. Wasta'addata, dan mereka telah bersedia lidhahabi ilal madrasati, untuk pergi ke sekolah, lianna al-yawma, kerana hari tersebut, huwa al-yawmu, huwa huna ma'nahu al-yawma, hari tersebut, al-yawmul awwalu minas sanati dirasiyati al-jadidah, adalah hari yang pertama daripada tahun persekolahan yang baru. Sa'idun huna Salma wa ukhtuha, Salma wa ukhtuha, Salma dan Salwan, ya. Salma wa ukhtuha raghibata, huna raghibata fi adh-dhahab ila al-madrasati wa labisata ziy al-madrasati al-jadida wa akhadhata ashya' al-madrasati ka mibratin wa mimhatin wa mistaratin min ummihima wa wada'ata, dan mereka telah letakkan wa wada'ataha fi miqlamatihima. Sema wada'at ummuhuma, wada'at ummuhuma ad-dafatira wal kutuba fi haqibatihima. Qabla dhahabi ila al-madrasati, sebelum pergi ke sekolah ini, Salma wa Salwa, Salma wa Salwa tanawalata, mereka berdua telah makan tanawalata al-futura
وبعد ذلك قبلتا قبلتا وسلمتا على أبيهما وأمهما ثم انطلقتا إلى المدرسة بالحافلة انطلق نحن انطلقنا وأنتما مذكر أنتما مؤنث انطلقتما هما مذكر انطلقا وهما مؤنث انطلقتا فهنا ثم انطلقتا إلى المدرسة بالحافلة لما وصلتا سلمى وسلوى لما وصلتا المدرسة ذهبتا إلى إدارة المدرسة لمعرفة فصلهما الجديد ووجدتا dan mendapati annahuma fil fasl al-awwal pada kelas yang pertama. Al-ukhtani al-an al-akhawani nubaddil ila al-ukhtani. Dua orang saudara perempuan tersebut al-ukhtani hamidata Allah Ta'ala wa syakarata dan bersyukur lahu huna ma'nuhu lillahi subhanahu wa ta'ala summa dakhalata dan memasuki summa dakhalata faslahuma huma sya'arata bil farhi inda liqa'i zamilatihima. Zumala'i jam'un li al-muzakkar wa zamilatun mufrad jam'uhu zamilatun fahuna liqa'i mudhaf zamilatihima maratan ukhra ba'da al-unflati al-madrasah at-tawila ba'da daqiqatin dakhalata huna at-talibatu mufrad muannath fanaqulu dakhalat at-talibatu dakhalatit talibatu al-jadidatu al-fasla wajalasat li'anna at-talibatul jadidah wajalasat fi maq'adiha. Salma wa Salwa sallamata huma sallamata 'alaiha wa safahataha dan bersalaman wa safahataha wa takallamata dan bercakap ma'aha dengan pelajar baru tersebut. Ba'da daqiqatin lepas seminit dakhalat al-mudarrisatu. Al-an kita naqra dakhalatil mudarrisatu, seorang guru perempuan memasuki kelas al-fasla wa sallamat ala tulab ila talibat nam ala talibatiha thumma nazaratil mudarrisatu ila qaimati huduri at-talibati allati huna qaimah allati fiha asma'u at-talibati nama-nama pelajar perempuan wanadat ana nadaitu anta nadaita anti nadaiti huwa nada wa hiya nadat asma'ahunna lima'rifati adadi huduri at-talibati fi dhalika al-yawmi thumma bada'at lianna al-mudarrisatu bada'at tadrisaha wadah. Alhamdulillah nahnu nujibu atau naqra hadha an-nass bitabdil atau biistibdal Sa'id wa Ali huna ila Salma wa Salwa wa hadha an-nass yudandinu hawla al-fi'l al-madi ma'a tasrifihi aw wa tasrifuhu ma'a الضمائر هنا الضمير هو هما للمؤنث سلمى وسلوى هما للمؤنث فلعلكم تفهمون وتراجعون الدروس إن شاء الله تعالى. نتوقف هنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.